السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أول من فتح فني نجها بهجتم وهذا كان ميدو فرتما فلما هنگا هذا نجستو بترين بايباوتا فرتما حمارجي بدكم داتكري كيف ما رسول الله صلى الله عليه وسلم سفكر بافني إنها ركس هذا أي ركس إك هذا ركس كمان كي ميتانغا فقر ميدالني أي نجس كما يقص ركس أكي ركس هذا رجس ميهم إيمانه كأن ده لفظ أي هتور هذا هذه هتور إجتي إما رسول الله صلى الله عليه وسلم مي حديث فرن إبادة كده أي نجس كمان أدين أقول من مس نوكا جنوار توجه ترين مس نوكا هريها جنوار تكيك كيرو مي علمرين يامد خلاف داغنا فويتش اي نجيه تو نجيه نوتو هذا أقول من مس كا جنوار توجه كيرو اي أقول من هم حلال هدى تشين اما أقول من هدى حلال واني اي نجس كم كان نواتي به اما هدوون أقول من كيون نوت بوين هدوون اي دليلين اي نجيه نون كما هذا أقول من مس كيون هدى جنوارك كير أقول منا بوين هدى أما إنجي تكي إيه نجنوكا إنما مس كيون هدى نون جنوارك كيروس أقول من بوين هدى نون إما أي نجهتون وتنون تو مكمل على ورا خلاف داعين هذا إباع على مرين قريبا مخدا جنوارك كير هذا مس كيون أقول منا هدى نون جنوارك كير أي نجه أنا باع على مرين قريبا أي كي نجه نون كم يقص هريها على مرين قريبا بس من استثناء اتشنوه اي انسانو کے آدم کے درین کے انہنوں کے کیر ای گت کا بس نجہنو آدم کے درین انہن نے متن میں حساب کے آدم کے درین کے اگر میں ایک کنا ایک آدم کے درین مستے حرام مان اد ہن میں آدم کے درین کے کیر آدم درین انہنوں کے کیر ای ہم طاہر اچیں اد طاہر اچ کا بوم کے اترن ای کڑ خودین نہ کوئی کانا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ایک دین نہ میں ایک شین کو مناسب کو تن حدافا کانا ہم ای کے گت کو بس نجهنو هذا أي طاهرة وريها علم يرسن إجماع وداعنا واتفاق وداعنا دين جمهور ندكوداعنا وقتوكا مس ألقى من كيوم هود نون جنوار كير أي نجه إنما مي رأيك إيه دليل بلار ها ورقة رأي إنه هما دليل بلار ورقة رأيك مس كيوم هود نون جنوار كيروس أي نجه نون كوبنا رأيه एकी बेगन तो ए मस्के हुद नून जनावर के किर ए नजी हकमा का एगोत का बस दलीलें आस फकाने अदे एक इतुरा मी मस्के हुद नून जनावर के किर ए एगोत का बस ए इंसान तबीअन या नफरत कुरा अदे इंसान तबीअन या दुरुमा दमा हुदुर एचनु एमा हुदुर एचन का नूम के इतुरा ए नजी हकमा एगोत का बस दलीलें आस फाने एमा हकीकत का राजिह गत की मिदने फदें अगर मैं ना मस्के हुदनों जनवारों के किरो नजह नूं कमा हम मिगोता बरकिन अलमर मी तहकीक करवा अलमर बुरोडागे नोनी हम इमाम अशौकानी रहमतुल्लाह विदाल वागोत का मस्के हुदनों जनवारों के साथ मस्के हुद जनवारों के मीन एब्बस बावते के जनवारों के किर नजह कम कं एब्बस बावते के दलीलें आसपाकाने अदि इफदें नजह कम का निम्मुमकी इल्मी गोतुं ए बुरवेने एब्बस दलीले लिफावा कमिनु अदहेमा राजह गत की ए नजह नूने अदें मस केउं हुद्द जनवार गे बडु कम दात के चाकड़ कम दात के अद मी मस केउं अलगन में न हुद्द जनवार अद गेरी बकरी जमल उकुल हा हुरिहा वतर गे मस केउं हुद्द दूनिता मी हुरिहा तक चिगे कुड़ कम दात के जा बडु कम दात के ए नजिस तो नो तो नजिस नून तो मी अलमेन खिलाफ डागना मसले निकम का अलमेन बेहडागे नो नहीं दबे का आदे इब्बा की हनफीना शाफईना मसला का ए इब्बस वडागना मा इब्बे फ्रम देखडागना वागत का मस्के हुद जनवारो सद मस्के हुद नून जनवार को
bodakam takicca kodakam datakete ei najis ade maske hudda kamga avias nota nuvias mi huriha bawate ke janwarege kodakam datakete ade bodakam datakete ei najis kombe gatu gato hanafina ade shafi'i madhab ge fiqh wani garega enames maliki madhaba ade hanbali madhab ge fiqh wani vidalwani maske hudda janwarge bodakam datakecca kodakam datakete ei najihen nune adi maliki madhab mi vitar tafsil dabani vidalwani mi kodakam datakecca bodakam datakete abudu istabawani e mahashe maniki e mas halal wajjana e kodakam datakecca bodakam datakete ei tahir takete maske algonmenna makruh kam gawanama e kodakam datakecca bodakam datakete algonmen duruhelum mustahab ge maniki efat taketi algonmen gaga bihijnama e nuday hurum makruh aniki maske algonmenna makruh embeje e efada januarige kodakam datakete nota bodakam datakete ge bihifa algonmen e nuday hurum makruh ekme godkoves e dawun wajibennu sabaki e kandelgen najihel nuative ade kommegas ei najiheke me vidalwa beflum vidalwani ei hama insanun neke ade januarike mikam ga tafata nete kodakam datakecca bodakam datakete najiya ade algonmen emmennes mar inge insanunge bodakam datakete ade kodakam datakete mi huriha anwarin ariyogaves mulin najis ade kipma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge miskita arabi ge mihuk as ena kodakam dimu rasulullah sallallahu alaihi wasallam etan tahir kar maamur karbi ade etana fem etchen osalema alalama etlefan amur karbe ma inge chike kodakam datakete ei najiheka ei mamigotum kodakam datakecca bodakam datakete insanunge ei najis hsb fadan huriha janwarunge e janwaraki ege mas algonmen nakyum hudda janwarakam gaves notanu vias ade ege kodakam datakecca bodakam datakete ei najis ade hanafina shafi'i vidalwa gotla komekas malikina hanbali garihuga ya idikola mira yonani ebe fulunge bara gena dalil tange boda ade algonmen ege tere bay dalil dana ade ke tere emme arahur dalilaki tibe fuluna sengoda gannawana ukul nota uraina ekiyunu tanege nota uraina nisbaba mihun geterem bayko rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariha madina awmun emihunna madina ge jabu kamudum ge sawum baliwi den natija gotum emihun eduni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge jamal take madina in bergo natanaka gos etanuga tibe etanuga e jamal ge kiru ade e jamal ge kodakam datakete boy farwa kurma kirdi ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam emihunna ekamam huda debi ema rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hudda debbumun ingeni mi jamaluge kodakam datakete ei najihen nunkam ema ei najihkam ga wanama e najis ade kodakam datakete emihun beenum kurmaka rasulullah pan hudene debis ei rasulullah pan ge en hadith taga ebohori bayan karabafa haram takechki ein farwa kurwene takech nunkam ema ei najis takechki farwa kurwene takech nu dene najis takechki farwa kurwene takech nunkam e dalil dibe fada hadith tenge bori emmima kodakam datakete jamalge kodakam datakete ei najis kam ga bina rasulullah pan emihun kan ehudde no debis namas ehudde dedafi e mashhur hadith sah hadith ema inge cheki jamalge kodakam datakete ei najhen nuka de miga mach bina ko alumeri dalil nangwani algon mennan ege maske on hudda huriha janaware gves kodakam datakete chabadkam datakete ei najis nunkama ade den mihim mit vidalwa almerina taid qurba al-imam ibn taymiyyah rahimahullah ebor bara gina dalil tagenna wafa ade ei rajih gotaki ade dalil balair burwe gotaki algon menna maske on hudda huriha janaware gves kodakam datakecca bodakam datakete ei najis nunkama bunave rayu ade mi rajih rayaki dalil balair burwe rayaki ade bawar dalil tanga bori egatere kurmes dane fadain rasulullah sallallahu alaihi wasallam egot kabes bayan ko debbafa sarih kam bayan ko debbafa kanwe mi janwar ge mi maskeun hudda janwar ge kodakam datakecca bodakam datakete ei najis kama kashe ema mi fadain bayan ko debbafa nuum mi fada halatuga belevena ei dalilakan ei tahirati kamga ekiwegen to sabaki mi maskeun hudda janwaraki e janwar algan menna lamehi ule janware e janwaraki adi khasakon e zamanuge mujtama anna gotum emihungi getere wade adikwato e miskita bes by fara wade ule janware e dosurga mi maskeon huda janwar ta geri bakari jamal fatakechki miskita bes e janwar fataketi wade ule janwar take
ema efadain e bade ulumuga ham yaqinum wes e kodakam gos bodakam gos hadana ema e gotas buddhi mun naichenu emima efadain insanna ada muslimunna ehen lame ulwe efad echege najis ei kodakam daatake cha bodakam daatake ei najis kamga ma nama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekam bayan ko debis sabaki mi bayan ko devun kommehen lazim wafad halataka batile emma ekam bayan ko debba en otun ei ngecheki mi fadata kecheki adame maske hudda januarge kodakam daatake cha bodakam daatake te yegut ko wes najhennuka den anekamaki kirtima rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurum dene fada mi uraina ge mi hunna jamaluge kira adi ege kodakam daatake te buimun farwa kurma hudda debbabe hanafiina shafi'in vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam amihunna min huda debbi devumaki farwa kurmattaka ade behge gotun huda debbi devumaki ema darurat ge gotun huda debbi devumaki darurat ge halatuga najis beenu kurum hudamane ade mi shafi'ina hanafin mi dalila debba raddu enamis anet beefnun eba vidalwe adi eraddakum algon mennan hisabun fuddale be kanate kibegento sabaki ei darurataka vaanama hudda debbihi e darurat ata ekshena minbara manaki daruri gotun algon men haram echen hudda vejjiya echen algon men beenun kuran jehani hama e darurata ekshena minbaraka ebrgina ko genwan ennos misalaka jamaluge kudakam daataketi base farwa gotun emihun buin huddakam ga vaanama hama ekane emihun huddawani e farwa gotun e buin ennos etakatige terega ade e jamalge gaatuge emihun diri udayeruga ade e jamalge kurkam daadakete emihun bahungen daayeruga ham yaqinum wes emihunge atuga ehe kena emihunge angatuga ehe kena emihunge muunuga komesarakan e jehene ade miya ekiga ham yaqinum wes emihun namaduko kanta koranjihan ehmejiya efada halatuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi kodakam daatake ei najis kam ga winama rasulullah khan bayan ko debis e kodakam daatake bes parwa gotun emihum bon jihigen buikam ga vias e foga emihum ga attilata saaf kuram wanakan ade emihum ga angamata tahir kuram wanakan namatuge kuriga enames mifada ebbes wahake asfakane ema mifada bayan rasulullah khan sallallahu alaihi wasallam qadwa fa natmu inge cheki mi jamalu kodakam daatake ei hud najihen nunga ema miya guligen maskeon hudda hin janawarge kodakam daatake chabul kam daatake sei ei najihen nunga ade den ane dalilati kirtima rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga swal dennevuni bakari ade bakari kottega namadu kurma behegotun ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga swal dennevuni jamal kottega namadu kurma behegotun ade detenega namadu kurma ge hukma behegotun kirtima rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga swal dennevuni rasulullah fanu bakari koshiga namadu kurma huda devi ade huda debafa ekan sifakarve ei barakat ge gotuga enames jamal koshiga namadu kurma mana karve baki jamal teke batib man hadafa kottega namadu kurma mana karve ekan bakari kottega namadu kurma go huda devi mi huda devu menge cheku wata mi huda devu menge cheki rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakari kottega namadu kurma haram kam ga winama ekam go hudden no devana bakari koshtaki ekoshiga bakari tan ulene kotte emvejja etanga etekati kudakam daana bodakam daana ehma e namadu quratan nota namadu quratana barakariga e najistan hunnan algomen emne wesinge fiquga namadu quratan e tahir tanaka wanjene degotaka tahir wanjene fi'li goton tahir wanjene maneki etanunga ebiskala najhen namadu qura bagotu huregen nuana adi sha'nan maneki etanuge halwes wanjene e tahir taniki gotuga maneki etanaki aam gotiga tahir haliga demi on tanakam gawanjene maneki algonmenge tere mihako fakhana yabadifa adefa kodakam diuman nota algonmenge mihum insanu kodakam diuman nota bodakam diuman khas korefawa hedifawa fakhana gos etan doilafa etan namatu gen kamakunu dana kibegento algonmen e doili ma fi'lan ade haqiqat gasati tahirafa enames etanuge halaki kom mihako as etan najis kollafa den mihako tahir korkam gas anika asan mihas najis kollana anika asan mihas najis kollana me fadataniga namaz sahhainwa namaz sahwani tahir taniga ad tahir wanjene haqiqi tahir kamakum ad etanuge halaki e tahir gotega demena tanikam gawanjene tahir halaga demena taniga kanaka mihako as kodakam des sama e tahir kolma ki e najis kam filagan diye tinga namaz sahwani en mane ki ekkala mihako as e najis kuri kurun e etanuge halen nune
එතන ආම ගොතෙක්ග දිමාවා කමෙන්න ඕන එන්නම ස්කූල්ලි ගොතෙක්ග කොම්මස් ගොතෙක් දිමායි කමයි හැම එක්කල නජස් කරනගා දුරුකොල්ලමු කුරීගේ තාහිර හාලංගයි එකමකු නජස් කුරුමට්ටක හදිෆාවාතන තාහිර කල්ලකම් ගාමියස් ඒ දෙමියන් හාලතනු එතනුගේ හාලතකි නජස් හාලං එහම නජස් කන් අබදුස් අනන එම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බකරි කොට්ටක නමාදු කුර මිහුද දෙබ්බුම් ඉගේ එච්චකි බකරීගේ කුරකම් දාතක ජබරකම් දාතකති ඒ ගොතකවස් නජිහෙන් නුංක අධික පාත මිසාලක මියක මොනපාන එහෙම වෙජ්ජියා ඒ බකරි කොෂීග නමාදු කුරම් ෆාරේ ගොදාන මක්රුහකමක මානෙකි ඒ ಹುನ್ನ ನಜಿಸ್ತವಗೆ ಸಬು ಮಕ್ರೂಹಕಮಕ ಬದಾನೆ ಅದು ಜವಾಬಕಿ ಮಕ್ರೂಹಕಮ ಬೆಸ್ನೂನೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಫಾನ್ ಏತಂ ಎಬ ಸಿಫಕರುವ ಫಇನ್ನಹಾ ಬರಕ ಅದು ಈ ಬರಕಾತೆ ಗೊತುಗ ಅದು ಬಕರಿ ಖುಷಿಗೆ ನಮಾಜ್ ಕುರುಂ ಈ ಬರಕಾತೆ ಎಮ ಇಗ್ಗೊತುಕ ಬೆಸ್ ಈ ನಮಾಜ್ ಕುರುಂ ಇಗ್ಗೊತುಕ ಬೆಸ್ ಮಕ್ರೂಹ ಬೆಸ್ನೂನೆ ಎಮ ಮಕ್ರೂಹ ನವನ್ಯ ಉನ್ನಾನ ಮುಸ್ತಹಬ್ ಗೊತುಗ ಎಮ್ಮೆ ದಬ್ಬೆಗೆ ಎಮ್ಮೆಜಿಯ ಮಾನೆಕಿ ಬಕರಿಗೆ ಕುಡಕಂ ದಾತಕ ಜಾ ಬುಡಕಂ ದಾತಕ ತಿ ಹಮ ಯಕೀನು ವಸ್ತಿ ನಜಿಹುಂ ಬೇರುಫಾ ದೆನ್ ಅದು ಜಮಲ್ ಕೊಶೀಗ ನಮಾದು ಕುರುಂ ಮಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಫಾನ್ ಮನಾಕುರುವಿ ಮುಳಿನ್ ಎಹಸಾಬ ಕಟ್ಟಕ ಬೈನ್ ಅಲ್ಮೆರೆಂದ ಕೊಡಾಗನ್ನವಾಗುತ್ತಗ ಏಗತಿನ ಅಲ್ಇಮಾಮ್ ಇಬ್ನು ತೈಮಿಯಾ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ತಿ ಕೊಡಾಗನ್ನವಾಗುತ್ತಗ ಏಗೆ ಸಾಬಕಂಗ ಫಾರಿಗ ವೇದಾನೆ ಈ ಜಮಲ್ ರುಣಿಯಾಸ್ಗಿನ್ ಆಸ್ ಮೀಹಾಗ ನಮಾದು ಹುಟ್ಟಾಲು ಮನೋತ ನಮಾದು ಮೆದುಕನಾಲು ಸೌಬರ್ ಕಫಾನತಿವೆ ಅದು ಜಮಲಕಿ ಎಹಂ ವರ್ಗಿನ ಜನವಾರ್ತಕ ಖಿಲಾಫ್ ಜನವಾರ ಕೀತ್ಮಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕುಲ್ದುಮಂತಕಂಗೆ ಆಯತ್ ತಗತರೆಂಗೆ ಕಮ್ಗೆ ದಲೀಲ್ ತಗತರೆಂಗೆ ಅಲಾಮಾತ್ ತಗತರೆಂಗೆ ಅಲಾಮಾತ್ ಜಮಲಕಿ ಅದು ಕೊಮ್ಮೆ ಅದು ಜನವಾರಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕುಲ್ದುಮಂತಕಂಗೆ ಅಲಾಮಾತ್ ನಮಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಖಾಸಗತಿಗ ಕೀತ್ ಕುರ್ಆನ್ ಗ ಉನ್ನಾನ ಅಲ್ಗಮನ ಅಂಗವಾಫ ಜಮಲ್ ಎ ಹುದಿಫಾವಾ ಗೊತಂ ಎ ಖಲ್ಕ್ ಕರ್ವಾಫಾ ಗೊತ ಬೆಲ್ಮ ಅದು ಈ ಜಮಲಕಿ ವರ ಖಾಸ್ ಸಿಫತಕೆ ಎ ಲಿಫಾವಾ ಜನವಾರಿ ಎಮಿಮ ಕೊಮ್ಮೆಗಸ್ ಜಮಲಕಿ ಏಗೆ ನಿಕಂ ಏಗೆ ಕಿಬ್ರಿಯಾವಂತಕಂ ಹುಣ್ಣೆ ಇಚ್ಚೆ ಅದು ಎಗೊತಕವೆಸ್ ಜಮಲಕಿ ನಿಕನ್ ರಂಗಳು ಎಚ್ಚೆ ಎನ್ನವೆಸ್ ಮಿದನ್ನೆ ಫದೈನ್ ಎಚ್ಚಕಿ ಏಗೆ ಐಜ್ಜತ್ ತರಿಕಂ ದನ್ನ ಎಚ್ಚೆ ತಿಬೇಫ್ಲಂಗೆ ತೆರೆನ್ ಎಬ್ಬಸ್ ಬೇಫ್ಲಕ ಜಮಲು ಕೊಟ್ಟಕಲ್ಲ ವಾಫ ಎ ಬಂದು ಕೊಫ ಅದು ಅಂಗಿನ್ ಜಮಲಕ ಫಿರಿಹನ್ ಜಮಲಕ ಬಂದು ಕೊಫ ಎ ಮುಳಿನ್ ಬಂದು ಕೊಫ ದೆನ್ ಬಲ್ಲವ ಲೋವಳೆನ್ ಅಲ್ವಾಫ ಬಲ್ಲವನ್ ಹುಣ್ಣವ ಎದೇತಿ ಕಾರ್ವೇತೋ ಕಾರಿನ್ ನುವಾಣ ಎಕ್ಕುತ್ಕವೆಸ್ ಎಜಮಲ ಮೀಹಕು ಬಲಾಕಮ ಹಿವೆಜ್ಜಿಯಾ ಅದು ಲೋಲೆನ್ ಏನ ಫೆನ್ನಕಂ ನುವಾಣ ಮತ್ತು ಮೀಹೆ ಬಲಾಕಂಗೆ ಇಹ್ಸಾಸ್ ವನ್ಯ ಎಕ್ಕುತ್ಕವೆಸ್ ಜಮಲ ಅಂಗನ್ ಜಮಲ ಫಿರನ್ ಜಮಲ ಕಾರಣ ಅದು ಇಫದ ಇಜ್ಜತೆಗೆ ಅದು ಅಮಿಲ್ಲ ಕರಾಮತೆಗೆ ವೆರಿ ಇಚ್ಚಿಂಗೆ ಜಮಲಕಿ ಏಮ ಎಕ್ಕಲ ಜಮಲ್ ರುಳಿಯನ್ನ ವಗುದುಗ ಅದು ಹಮಲಾದಿಲ್ ಮಕಿ ನಿಕನ್ ಕಾರಕಮ ಅದು ಖಾಸ್ ಕೋ ಜಮಲ್ ಮಯವಿಜ್ಜಿಯಾ ಈ ವರ ನುರಕಾತಿರೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಜಮಲ್ ಮಯವಿಜ್ಜಿಯಾ ನುರಕಾತಿರೆ ಕಮ ಅಳಗನ್ ಹದಾಂಗ ಬೋರಿ ನೂಹುಂ ಕೀಂ ಅಳಗನ್ ಮಿಸ್ರಗೋ ನಿರ್ಗ ಜಮಲ್ ಮಯವೆಗೆ ಕುಡಕುಡ ಕುಜ್ಜಿಗೆ ಐ ಅದು ಹಮ ಐ ಮುಳಿಂ ವಕ್ಕೊಲ್ಲಿ ಮಯವು ಹೋಯ್ ಜಮಲ್ එම එෆද ඉන් ජමල් ඔලේ තනෙක එෆද ජමලේ හමලා දීෆානකම්ගේ කුඩවෙස් ඉහ්තිමාලෙන් එක්කම් ගාවානම ඉතාංග නමාද නුකුරුන් ඊ රවගොතකි එහෙම වීම කන්නේගේ එක ශීගෙන් වේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ජමල් කොෂීක නමාද කුරු මනාකරබනි එහෙම වේකම වස් වල්ලාහු අලම් කොම්මකස් මි හදීස් මෙන්ගනි බකරීගේ කුඩකම් දාතක ජාබරකම් දාතක ඒ අද නජිස් නුක අද දෙන් මිකම දලීල් ලිබිදේ එහින් කන්තතකි අස්හාබේකන විතරෙන් එත බේබේ ෆුන්නේ බකරි ගෙන්ගුළුවා එරුග ඒ බකරි ගෙන්ගුළුවා තනුග අද ඒ බකරි තිබේ තනුග නොත ඒ බකරි කොෂීග නමාදු කුරබා ෆෙබරි එකන් රිවා කරේ ෆෙබරි අබූ මුසල් අෂ්අරි ෆද බේබේ ෆුන් එහා මී ගේටකි ඒ බේබේ ෆුන් නවස් රසූලුල්ලාහි ෆානුග අරිහුම් ඉර්ෂාද් ලිෆාවනි ඒ නමාදු කුන හොදතන් තන්කම්ග අද බකරීගේ ಕುಡಕಂ ದಾತಕಿಚ್ಚ ಬಡಕಂ ದಾತಕಿದೆ ಇತಾಂಗ ಹುರ್ಮುನ್ ಮತ್ತು ಇತಾಂಗ ವಶಾಂಗ ಹುರ್ಮುನ್ ಇಬೇಫುನುಗೆ ನಮಾದ್ ಅದು ನಮಾದಂ ಇಬಸ್ ಕಾಲ ಬುರುಲೆನ್ ನಾರಾಯಣಕ ಇಬೇಫುನ ಇಂಗ ಮಡಾಗನ ಫವಾತಿವೆ ಅದೆಂ ಅನೆ ದಲೀಲಕಿ ಕೀರ್ತಿಮಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಗ್ಲೆ ಇಕ್ಫಾನುಗೆ ಸವಾರ ವಡಾಗಿನ್ ಇನ್ನವಾಗಿನ್ ಅಲ್ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಹರಾಮ ಬೆದ ವಡಾಗಿನ್ ನೈಕ ಅದು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಇಕ್ಫಾನ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಲ್ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಹರಾಮ ಬೆದ ವಡಾಗತಿ ಎಗ್ಲೆ ಇಕ್ಫಾನುಗೆ ಸವಾರ ವಡಾಗಿನ್ ಇನ್ನವಾಗಿನ್ ಅದು ಈ ಅಲ್ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಹರಾಮಕಿ ಅದು ಮಿಸ್ಕಿತ್ ತೌಗೆ ತೆರೆನ್ ಎಮ್ಮೆ ಮಾ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ತಕಕಿ ಮುಳಿ ಬಿಮುಗವೆಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಮಾ ತಾಹಿರ್ ತಂತ ಕುರಿಯಾ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ತಕಿವೆಸ್ ಕೀರ್ತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಖಾಸ್ ಕರೆ ಫಾತಂತಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಗೆಫುಳು ತಾಕಿ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಎಮ್ಮ ಮಿ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ತೌಗೆ ತೆರೆನ್ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿರ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಕಿ ಅಲ್ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಹರಾಮ ಕೀರ್ತ ಮಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮೆವದಡಾಗೆ ನವನಿ ಇಕ್ಲೆ ಇಕ್ಫಾನ್ ಗೆ ಸವಾರ ಡಾಗೆ ಇನ್ನವಾಗೆ
ema mifada sawari aki ade mi hs ki hama komme wagutek gawas e kudakam gos ada faana takati ema rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekle ekfan ga sawari kula sawari wadan innawage al masjidul haram bedwadagat mun dehavani mi sawari aki ade e bakhalekam gawas himarakam gawas jamalekam gawas ade efada takechge bodkam datakati no kurkam datakati e najis kam ga nuhimeneka e mifada ecche kudakam daaka bodkam daaka waki waguten nona tibe teren babbefon na hunane fenudaga naaf kannenge geri mi bakari nota mi himar ade asgadi ataka himar gadi ataka ataka ifattaka digengule tantanga e magutoga bar ginafaran etake damu bodkam daana kudakam daana ema e ada eves isharate kofan ota bunefaka e kudakam gos bodkam gos data kechenum ema al masjidul haram rasulullah pan wedawada nugatis e tige ade e sawari kudakam data kechenota bodkam data ket e najis kam ga himenenama e mi ingechiki e najis nuga adi bas mifadin dalil libe anakamaki kirtima rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijra wadagat mu kuriga makkah ga ulu bidu sorga quraish haaga mihun rasulullah ikfana mushrikun rasulullah sallallahu alaihi wasallam undugu ko dutrata dinumuge tirenga mihun kuri ekkame kirtima rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaaba ga arihuga ada al masjid al haram ga namadu kurabban hunna wanikum ekle ikfanu ge gaakula jamalegge etere hashige echchititaken alalum ade riwa korefa wagotuga abdullah ibn mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu allah riwa kora wagotuga rasulullah ikfanu kaaba ga arihuga ada masjid al haram ga namadu kurabban hunna wanikum quraish haaga mushrikum mifanui uqbat ibn abil mu'ayth fanwa fa ena mifanui edwahu jamal katlage ad jazuraki jamaluge tereng katiluman ekashena frawaraka umru wasfa e komme jamale ad efadain jazure katlage ule baybigata fonwafa ege konchito megeni ege maidaga baki huri kanaya den adi e viha iruga ege darige washagen leifa onna fashala ad algon mengitere insanu wes banuge terega onner janine ge gotuga nuwata embryo ge gotuga onner go onnani fashale ge terega no duje ge terega ade kotale kala gotuga no duje ade mifade huri jamal ge banuge terega huri mi dulitaka ege maidaga huri baki huri kaata keccha mi genes alali rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge burkash fulug maccha ade mi takete mi ham bodkam daata keccha daade ekfada takete ade mi maidaga hunna khanaage data nundo bodkam data kati gotuga e nukunnani kommegas mushrikun emihun katlagen unnu jamalege mifada takati geres rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge burkashfu machan alalum wes ekleek faanu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ekleek faanu ga namadu medunu kanduwa ekuma enamadu friham kurabe mi ngechiki e alalewunu takati e najis takati nunka ade mi wes alimeren dalil nangoni mi mas keun hudda janwar ga kurkam data ke chabdkam data ke e najis nu kama ade anit dalilaki kirtima rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebain algon menna mana kurawafa algon men istinja kura iruga algon men mi mas kha janwar ge khashin istinja kurum adi efada janwar ge bodkam data ke hikifa hunnair efada echkum algon men istinja kurum mana kurawafa ebain kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ekam mana karwa den ek sabu se bayan ko deba rasulullah fan hadith karamne algon na bayan ko debani fasal innahu zadu ikhwanikum min aljin ay jinni ge terega himne jinni ge terega wati ba mihunge akhunge zade ade zadaki datur mati ge kottu datur mati ge kana nuata maneki e jinni ge kana ki e ehma eteketin tibami istinjanu krashe e rasulullah fan hadith ful karwa kala ad rasulullah fan mi mana karwane algon men maske hunda janwar ge mas algon men kafa den baaki hunna kashgan istinja kurum ad e hikigen sunna kashgan e istinja kurum den adiham efada janwar ek bodkam diyama e hikif hunner efada echekum istinja kurum tiatere war gina be fulna onane fenuda ge na fam sara himar fada takedi nuota geri fada takedi bodkam gossa hunnerga ega hunnani muimbe sunnani binatakge baaki baata ad nikan fasayan higgen daan higgen diam egam ebis kala nubaba hebis no menene hama hunnani ham midan ne faden mi e ka vina nota gas gaha gehige fattawge
ಬಾಕಿ ಬ್ಯಾತನ್ ಅದೆ ಮುಳಿ ಫೈಬರ್ ಹುಣ್ಣಾನೆ ಎಮ ಎಫತ್ತಕತೆ ಹಿಕಿಫಾ ಒಣ್ಣೆರ ಹಮ ಹುಣ್ಣಾನೆ ಗಾಗನೆ ಗೊತ ಹಿಕಿಕೊಂ ಎಮ ಎಫದ ಎಚ್ಚಕೊಂ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆ ಇಸ್ತಿಂಜಾ ಕೊಗನ್ ನುವಾನ್ ಕಿಬೆಂಗ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕರವನಿ ಅದೆಗೆ ತಫ್ಸೀಲ್ ದೇವಮ ವಿದಾಳವನಿ ಹದೀಸ್ ಕರವನಿ ಫಸಅಲೂನಿ ತ್ವಾಮ ಲಹುಂ ವಲಿದವಾಬಿಹಿಂ ಅದ ಜಿನ್ನಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಫಾನ್ ಗೆ ಅರಿಹನ್ ಆಯಿರ್ ಇಕ್ಲೆ ಫಾನ್ ಗೆ ಅರಿಹುಗ ಜಿನ್ನಿ ಎದನಿ ಎಮಿಹು ನಟ್ಟಕ ಅದಿ ಎಮಿಹುಂ ಗೆ ಸವಾರಿ ತಕಟ್ಟಕ ಅದಿ ಎಮಿಹುಂ ಗೆ ದವಾಬ್ ಅದಿ ಎಮಿಹುಂ ಗೆ ಜನವಾರ್ ತಕಟ್ಟಕ ಕಾಣಾಂಗ್ ಎದನಿ فقلت هذا رسول الله فان حديث كرباني تمك ليكفانه يدعو بيمه لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود اوفر ما يكون لحما رسول الله فان حديث كرباني تبامي نتك هذا ايچ كتلهونو يرو كيرت الله سبحانه وتعالى اسم فلو اكلانگ اسم فلو نن گنيوكين كتلهونو كومه اچگge kashi tibami نتك ve e kashi taka adi kashtawga kurin hama mas huri fadahin nota evre ginai tibami hunattaka mas aragen dane walakum ba'ruhu alafun lidawabikum adi efada takati ge bodukam da takati ei tibami hunga janwar taka tibami hunga sawari taka sha janwar taka ai vineke khanayke ema den rasulullah fa hadith karwani fala tastanju bihima fa innahuma zadu ikhwanikum min aljin fa tibami hun etakatin adi konjito e kashina adi e maska agonu maska janwar ge bodkam date kete etekete tibami hun istinja anukrashe eni ei tibami hun ge akhon gawa jinni ge kanaye ada mitang algon men muttelin jene jinni naki algon men na fenne echenno jinni ge khabar take algon men na kahma egut ko besne ge jinni na algon men na ham ebes khala muwasalat ebes khala ittisal ebes gulme communication nonnana efadei onnakama da'wa kurami hun ge waha ge egut ko bes qabul nukrabadi पंडित वरीनक सिहर हाहुर हदा मीहुन्नक ए जिन्नी गे हकीकी खबर तक नेंगेले एमा जिन्नी नकी अलगन मेन नटक आलमुल गैब अद गैब गा बाबे मीहुन गे खबर तक अलगन मेन इंगेनी हमें कनी कीर्ति अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकनांगे बहीन अलगन मेन बयान को दे खबरे अद कीर्ति कुरान गा व द कीर्ति मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे सुनद गा अलगन मेन दे खबरे हमें कनी अलगन मेन इंगेनी इनु खबर तक अलगन मेन कन नेंगेन सब की मीहुन नकी गैब गा बाबे का बाती वे दिन هذا رسول الله ذكرت القرآن قال قوم من الجنين جباي خبرت عن أبو الدبابة كيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة قال إيجي يترى باي خبرت الدبابة بين إيه خبرتك حقيقتك دين إنون كم خبرك قال قوم من قبول كرن جهنا إتنون سابق يميهم حقيقي خبرتك قال قوم منك النيجان يميهمنا إنساننا دمدقا حقيقي اتصال هذا قال قوم منا إنساننا من فدا إبسكالا اتصال قوم من حقيقتك نهيغانا هذا أيكم قاوانا مهيغاني كم مسكالا أوني وترى يقول من إيه أقول من حقيقة جا برون هم هيون وافد قلنا تكا هنغاني كم مكس أميهم كبين أسفان نركلكون ركاترو متكاوس أقول من جهني كيرت القرآن كيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة دان هذا أميهم حقيقة دينغت متكاوس أقول دان جهني كيرت القرآن كيت مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة إما رسول الله فان من خبر دباغة تكا هذا جني مني رسول الله فان عليه الناس إسلام بفا إجتريم بايكو adehima meda hame bes qiyamata hame bes jinni egitere gulene muslimun adi jinni egitere gulene kafirun kommegas mi jinni ge muslimun emihun allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihuga midannawni emihunta ka kaanaya ad rasulullah fan emihunta ka mi devvi ekala algun men mi katila allah subhanahu wa taala ge ismu ful ganevegen mi katila komme janawari ge kashi adehima efada kashi algun men egut ka wes hadi मुर्दार तनकम उखान में बुरे नगलवाने ताहिर तनिका बैठूं इसाब की अलगन में अखुंकम गाह में अलगन में अखुंकम गाह में निकम बैठो ए जिन मुस्लिम जिन्नी एमा एमी हुनटका ओय खाना आएंगे एमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक अशीगा एक लमस ए अरुवाने मी ए कष्टन अरुवाने माकी जिन्नीन एक शेना मुनासिब माहिं एगत को अलगन में नक एमहन वस फन्नान अलगन में तका ए खाना का बस नुवान अलगन में ए एहसास बस नुकरवेन एकम एकला काशी अलगन में बलालार गे हुस्को कम गावस अल्लाह सुब्हानहु व तआला जिन्नीन एक शेना खाना का इमने फदा माहिं अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकटन अरुवाने मा ए अलगन में अखुन कम गाह में मुस्लिम जिन्नी एगे बेनम कुरान दिन इसना वडा गन्वा अद जिन्नीन की कुरेस्तने फदन अलगन में दन्ना बेनु एमा एनी हुंगे आलम गाहिगा एहिं कन तक केस अलगन में गेने कंत कुनु मी हदीस नु ये गोतगा एमी हुन्नटका एबोरी जनवार तक बस एमी हुन्नटका सवारी नोता दवाब तक एबोरी
එම එදවාප් තකීස් ඒ ජින්නීගේ ආලම්ගේ ජනවාර්තකෙන් අල්ගොන්මෙන්ගේ ඉන්සී ආලම්ගේ ජනවාර්තකෙන් නු එහෙම ඒ ජනවාර්තක බෙහෙ වෙසෙච්ච අල්ගොන්මෙන්න කන්නේගෙන් සබකේ ඒ හැම කුරුමස් තනේ පදෙන් මේ ගයිබ්ගේ අල්මගේ තදේගේ හිනකම කවාතිව අල්ගොන්මෙන්න මේ ඉගේ චකි අල්ගොන්මෙන්ගේ මේ ජනවාර මේ බොඩකම් ගොස් දියුමු ඒ hikigen da atakati etakechki mi jinninge janawartakattaka oi kottekama ei kaanaikama ema algonmen if etakati najis ko genwana ade visnawdagna mita rasulullah kan mengoni ei istinja nukurashe ade kashin istinja nukuram ei jinnina oi kaanaka wative muslim jinnina oi kaanai ei algonmen ei istinja ko fiya najis wegendi ema ei kaanaka nufudene den ekkana algonmenge janawarge bodkam da atakati ehikumun ei algonmen istinja nukuramwi e najis nukuramwi kivengento ei jinninge janawartakam ei kaanakan e wative imma jinninge janawaran ei kaanaka wative e kaanaka janawarge kaanaka was kamak nudana algonmen e najis kurimaka ad algonmenge niyak ei istinja ko fiya ite najis ba ema miga mi dalil negeve godaki algonmenge migengule algonmen maska janwartoge bodkam da takiti ei najis kamga wa nama e ituran najis nukurmaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam amran nukrabihe rasulullah kan mi amr karone ei istinja nukurashe istinja kurima najis kamga himelen dana tive miharwes ei najis kamga wa nama den iturakan e najin nuane eti miharwes najis kamga ma rasulullah kan algonmen ei istinja nukuram mi amr karabi kuravum ingeni mihar ei najihen nukan algonmen ei istinja kafiya e najis kamga himene gendane kan e mi hadith fumes almering eba dalil nangawa mas ad ege mas algonmen keun hudda komme janwarege kudakam data kicha budakam data kit ei najis nukan ga ade den hame faden ade ashabe kanunga amal fultakum ismikam thabit we den ane dalilaki kirtna rasulullah sallallahu alaihi wasallam dosar gaves ade ashabe kanunga dosar gaves mi geneve gwamge bawatta zuwari nuata godan mi tafat bawatta madina gaves hedde adi madina ya ehin berum wes geneve min ebbes halega rasulullah fan ne sallallahu alaihi wasallam nen amur karabafa etekati beenum kurmuge kuriga etekati donna kashe e malgammen hinge khas gotegga dandurin naki mihar wes ad miyaduk me technology free fawad wasurges ad tafatuge machinery miyad beenum karaverges adi ad dandam wes algonmen tafat janwarta danwerikam ge tafat marhalatawga tafat masakatawga beenum karaven ad danweringe tere tibefam wadagennawa by fara geri beenum qur'an da mi bingandu jehuma by fara himar beenum qur'an ehim masakatakat baytaka deflama ad tafat beenum tak janwarta beenum kurave ema mi kurave iruga ad khasakun azmanuga am yaqinu wes ekala godan tawga tere zuwar tawga tere mi janwarta wadefa hunnan adi baraj bodan ekshigin we ein ekken e godan tawga tere kudakam dium wata bodkam dium ad bodkam nudikam gaves kudakam dium ei warajjakame e mi fada ihtimalan oin irga ei najis kam ga hemene nam kirtma rasulullah sallallahu alaihi wasallam madina ga halverine tekfan ga hayapulga amur kure 20 e beenum kurmuge kuri go donnashe ema ifaden evs riwayatin aisfa natima ingechiki ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ifaden ban tarwaf natima ei dalile ade algonmen mas keum hudda janwar tawge kudakam data kicha bodkam data kite ei najis nunka ade hame faden anid dalilaki allah subhanahu wa ta'ala mi angwani al masjid al haram tahir karavma ade kurimis denon faden allah subhanahu wa ta'ala madin karava ma karab rasul bekulna ibrahim alayhi salam ade ismail alayhi salam mi angwani kikato mi amru karabbani an tahira bayti timan kalang geflu timan kalang gekolu te de bekulon tahir karavashe e kon gekolto e al masjid al haram ade al masjid al haram geflu bashagam ba al masjid al haram tahir karava mi angwani kombe kattakato lit taifina wal aakifina wal ruk'i sujud ade ei ade man haram fuluga ka'batullah geflu washagan tawaf kara mi hunataka ade etanga i'tikaf ko gantebe mi hunataka ade etanga ruku' sujud ko gantebe mi hunataka ade mi hunataka al masjid al haram tahir karava mi angwani embejiya ibrahim alayhi salam ismail alayhi salam kurabbi amr fulu demi obey kiit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ame bes admida hame bes ade dan bes qiyam da jenda bes amr fulu demi nan al masjid al haram ade huriya masjid ke bes tahir kurunga muslimin ma wajib ade kitere imme bada wajib gani al masjid al haram tahir kurun emjiya al masjid al haram ga mihar wes
ad mige kuren rasulullah sallallahu alaihi wasallam dosar gaves ashab bekalan dosar gaves etana duunitan as e duunita bodukam dium ad bodukam dium warak ginat antan ad kodar fada takete nuata evver kuigo duunitan as etana bodukam gos hadatane ad eggotu kabbes evves haliga efada duunitan etanu nerekan evves muslimak masakate ko fokan onan evves zamanage kan ko fokan onan ad ei najis kam ga wanama etan najis kura ative najis kurmun etan ad mi ma muqaddas bin al masjid al haram etan najis kurmun durhede kurmantaka edunitan isab bana nudinmattaka edunitan ad mervis em mifadakam nukrabawat mun dehewani ad mi kurindane fadain maskeon hudda uriha janawarege kudakam daatake cha budakam daatake ei najis nunkan ad mi rajih rayaki ad mi al imam ahmad ibn hanbal ke madhab ad mi al imam malik imam al masjid an nabawi ke rayu ad mige idikol rayaki al imam abu hanifa rahimahullah rayu ad al imam muhammad ibn idris al shafi'i rahimahullah rayu ad mide befno abu hanifa ad imam shafi'i radhiyallahu anhuma mide befno gariuga mas keum halal bi kam gavies ifada janaware ke bes kurkam daatake cha bodkam daatake ti ei najhe ad den algan balama hinga urge maha ad jumhur dekmada gannawa gotuga urki najhe ege huriha baataka kiwes najhe ad urge mane ki urge mas najis ege han najis ege geheri najis ege kulu najis ege kashi najis ege karnaves najis min as urge nonane evves bay najis kamga nuhimene kombe ge gaatugato jumhur ngariga adam almeringe aghlabiya de kodaga none megata ebe me dalil nagoni kirtna qur'an allah subhanahu wa ta'ala qur'an ga mi khinzir ur ebe sifakra e rijs kamga allah subhanahu wa ta'ala ngoni aw lahma khinzirin fa innahu rijs ad khinzir mi sifakra bani e rijs kamga ad rijs mane ki najih kamga ad lughwi gatun e hadi mudur eche istilah fiqran ge istilah ga rijs ki ei najis ema mitanga ur misfakar bani ei najih kamga ehmejiya uraki ege buriya baate ki isnaje jumhur ngariga ade miraya khilaf ra'y faal karabani al imam malik rahimahullah al imam malik gariuga urge mas ei najih kimada allah subhanahu wa ta'ala mangari aw lahma khinzirin fa innahu rijs mitanga ilmere me khilaf daginoni fa innahu rijs hamakashorun ei rijseke ei najheke mitanga me dhamir ei miradwani kontana katto jumhurum de kodaga notga radwani ura eno islam malik de kodaga notga e ad ei dhamir radwani urge maha ad lahm khinzir ge lahm ei rijseke jumhur malak rabagatga khinzir ei rijseke khinzir ei najheke imam malik sifakar rabagatga خنزير لحم أو لحم خنزير فإنه رجس هذا خنزير لحم أي رجسك هذا ما خنزير هذا أورج مس أي نجهكي دين أي مريا بعتكي أي نجهنو إمام مالك أريوجا أورج وداهنا كم كوانا ما أي دلكي نوتا أورج لهم أن كرناكي هذا أورج أنجا هنا كلكي هذا أي أردف وكيس أقولك بس نجهنو adi ege hamakiyes najhenu ennames ege mas ei najhe komegas mizman ge almering teren baybe fulun migota dekodaga adi mizman ge kuriga almering teren bes misalaka al imam ash-shawkani rahimahullah buragadaga nwani uruge mi baata mi najis nukam ga adi imam malik ge dekodaga nawagota komegas kurimes dane fadain mi almen ge khilaf asamnani mi dhamir mi rujua bani ad fa innahu rijs ei rijseke ad ei najike bunwer ei kon radwani kon jakato jumhur de kodaga nawat ge radwani khinzira ad ur ei najike ekmak imam malik de kodaga nawat ga ei radwani urge maha ema eklek fan ge ariyo ga ge mane ki urge mas ei najike ad mi ura de gotun asfawa khilaf kam gawana den hingwa kuttaya behegatun adi kuttaya behegatun asfa khilaf ki miyavren adi tankole bod khilafe aynumerin tafa adi tin ra'ye miya behegatun eba faal kuraba adi ra'ye
deke gotuga kuttaaki muli kuttaaki najhe am kuriga ekala jumhurun ur ay muli ur ay najhe kam gada kadagna fadain bain almaneruga muli kutta ay najhe mane ki kuttaage maha kuttaage hama ege istatta nota ege kehriya ege angaga hunna kula ad mihuriya achiki e karna huriya achiki es najis anibba almere de kadagna gotuga kuttaaki ad muli kuttaaki tahirache ad kutta muli kutta tahir mane ki en everything istisna karba ege kulod dande ei tahir anibba almere de kadagna gotuga kuttaage kulu ei najis den en huriya batan ei tahir ad mihuriya tafaten asfamoni dalil takabbaluga rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihum asfa hadith ruga klefan eba amru korba tiba mihunge terein mihege kamwaran adi kamwara midannoni telinota tashifada takete algon men kemum beenu kra takete efada etchigga kutta dula finama wota e fada etchekun kutta fem boyfinama etche hayfahar doma rasulullah ikfan eba amru korba adeke teren efar velilagen domen rasulullah ikfan eba amru korba ema mi almerin mi dalil nangoni ege kulu ei ham yaqinum wes najhe kam ad kulu ei najhe kam ga de koda gana abe fon komegas kulu najis kam ga dalil nanga abe fon dalil nangoni mi hadith flum enames imam malik arihuga ege kulu wes ei najhe nu sabaki imam malik de koda gana wagatuga train kreifawa ad e uganna defawa kuttay shikar kurma fonwegen eti ad e kutta ehen algon men masken hudda janwar shikar koggen as finama e kutta shikar kuri janwar algon men hudda egoto ko wes dailen as fakanen e kutta angaji hitan donna kashe ema ebange e kutta ge kulwes ei qahire chikan den ei mulin najis chekama da kodaganwa beflum mi muli kutta me qiyas karawani ege kuluge macca kommegas den bayin almerin kutta eba tafaatu karwa badawi kuttaya hadari kuttaya mane ki badawi na arabi na ki ga ule sahara ga ule kuttaya erarrafu ga wazn merwegen ule kuttaya kommegas huriya almeris ebas wada ganwa gotuga kutta gengulum ei haram kame beenumaka nula beenum oyjinama misalaka hirasa mane ki faraveriyaka ade gegge faraveriyaka maneki wagum wanum manakur mattaka dorwane gotum faraveri gotum kutta gengulum hudda ei daruratan mut hajate ge darje gospawa kame ad algon men rajye kutta nogungule ennames kutta gengulum ge beenum e hajen algon men ge teriyan asfutum gawanama ham algon men wes unane hukum ema faraveri ge gotum kutta gengulum hudda adi shikara kurmattaka kutta gengulum hudda adi mizmanuga by fara hunnane kutta train kofa en hunnane training difa lofa mihun goagen uluma ade efadain khas training take deifawa kutta ki ege beenun nikam boda jehe echen ege beenun nikan gina kurave echen efada kutta gen uluma ki egut ko bes haram kame num hudda kame adha mizmanuga kutta ki ege wasdumuge hissu algon men lifawa rabbur ma boda lifawa echka vative bay qawm war gina qawm tawga misalaka emihun e qawm taka beddu mana taketi hodu mattaka adi hifagat mattaka kutta beenu kurana ad algon menge rajyege sonnana mi mastua taketi ginesto bal mattaka tiwe te trema gina befna dekoda inwana kutta ova e kibento e echki ege wasdu war varga dechen algon menge insan wasdu war ma boden ma varga den ege wasduane e wa gotaki mikia nerve ending algon menge kala sikundi muriya kame control kurani mi sikudin asunna vastu ma behe nerve narta e narta gitren algon menge tren komme hissaka besunnana nerve ending ma ade narge faakolu mi algon menga atuges mi allima ingeni ekala nerve ending ingeni e min tanwa mi narta ki ham waki kandatta ka khas kore fon narta ka hunan vidani algon men mi alla allum anota algon men ihsas un e ekachikam ga algon men yukres e bara bawr hisu take egetere mi narta getere bayin narta ka ingene hunuima anibba narta ka ihsas wana finima anibba narta ka ingen hunan
ඒ ඉන්සානා ඉන්න පොසිෂන් ඉගේ නාර්තකේ මානේක ඉන්සානාගේ හුරියා හිස්තක කඩාගෙන දෙස් ඉන්සානාගේ සිගුණෙන් දැනගෙන එන ඒනි කිනක මානේක මිසාලක algon men itere miyeku enake ivuma fenuma aduhumma mi huriha hisdeke des misalaka algon ingena algon mihar mini kinaka algon sikondiya tebe fulun tere kombe fulaka bas ingada na mihar menne mi indeveni kinaka baki ena position ingen ema eves ena ending korakama em egotum mi bas du mattaka hunna nav endings ta ege adad insanunga maduwane kutta fada janwartaka kutta ga nikan ginawana ema ege sabun algon men egotaka bas mudu avastan echedwana kiyawara koto doni algon men gedere komme miyaku wakiwakin ech denaganna igen mane ke algon men gedere komme miyaku emihe gewas ed denaganna adikitto algon men gedere miyaku fawana araskam gawana if ege mafun efam bas balaf no algon men gedere miyaku lafa onna ferame balafa etan duhege fon e bas balaf ene kutta denaganna mi kawkan ema mi kutta migen gulni mi police kutta migen gulni waki khas gotiga mihun mi hodu mattaka ema mifadein beenum jegen kutta gengulum eihama huddakame egotugas haram karnu enna mes haram mi wani pet egge gotuga ade kule echge gotuga munufin filwal mattaka migen gule kutta nota mi hulange mihun nota hulange mihunna vaadakon mihunna taqlid kura mihun mi kutta gengule goi ade mihun gengule ni kutta ki mihun ge family ge member e gotuga e gotuga ves midane fadein ebbes kala beenum kure kutta inu ade vitere himnan tafadu wattara hunna kutta ta defun ade kuttage buname gotuga ingresi bahuga duisetta nan oye kutta duisetta nan onner egetare komme namaki wak khassa wattarge kutta ka onana mane ki duisetta wattaru vane gina wattarge kutta duniyege bohutte tivefun adoswana kanege afghan kya kutta onnana den tafadu wattarge kutta ta onana ema migitene mara gina wattarta ki midanu gota pet egge gotuga gengule kuttata kule ecche gotuga munfin filanta gengule kuttata ifada kutta gengulu woni islam shariatuga mana kurefa nahi kurefa ifada kutta gengulu nuwana ennu kundane kuridane ifada ebbes bawatige beenumen algon me jegen ebenu fudumattaka kutta gengulu ei huddakame ennamis mifada kutta gengulumuga mi ilmeri meti khilaf dagannawafa ade mi khilafuga ebba ilmun dakanaganawa gotuga kutta ki muli kutta ki najhe anaba ilmun dakanaganawa gotuga muli kuttai ei qahirache anaba ilmun dakanaganawa gotuga muli kutta ei najhe nu enamis ege kamekana kulu najhe ki ade irad kore ama bahsiya dengana du mige dalil taka algon men danam den adi dalil taka demi gotra irad kore dengana du mi da nimmalani khamra begutum wahadakum ad ra'i najistono tununto ya begutum wahadakum assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh